Kinong high school kibla syaweng kam haus nem arjar khatsaw kila dawanak sorkar jela bantung kambiang iki. Habe cringe kila pathai khubor kila itu baman kapor kila kwa bani kendui menteri rang ba kajelau Konrad Kesangma bani kren hakabe day kajing syaweng kam hau yeki Henry Kim Juyo lan. Kumta mentakas ngi ka khatsan terik unai lur arjar arpuar kim banse ban pha eka kerwo ling ba kila pathai khubor syaka sorkar bakan tung kambiang yeki namar baki ong ba omde meki babakla hakbanta siali Henry Day kajing bakla jong ke sorkar hi. Tang ne benta ngin ai kubelai kajan mir pasuk bakmen ye phi baro ki bapet ye kan ka kubor. Tengi yang ne ngi de ki no hikai ki balak satem dan minit usnam ar hajar khasau ha usnam ngi don kumba aspa sa pendrengot ha usnam. Tia yang ne ngin batai kumno kajeng ka sedang kan de kajeng dia ha ka bangi lak satem minit. Nangkong ngila ka comment ka record application ban tap ya kaset. Tendang ya tap ya kaset ngila book application. Tadi nang tu pada tadi nang tak record ban le ya ka examination. Tinggi la le examination hoto. Tadi nang dah le ya ka examination pada tinggi up yang ki khot yang second interview. Tendang ki khot ya ka personal interview. Tinggi pas ya personal interview ngila qualified ya personal interview. Tadi berada qualify yang tu tinggi up yang kan. Tahu ajar perabade kami kena ke first advertisement. Kena ke first advertisement kila ong bakumne. Application and prescribed standard form is invited for filling up the vacancies in the common LP school under the jurisdiction of the Office of the Undersigned in the scale of pay. Rupiah license and non dice prabhu pagtatata hadian from the candidate having the following requisite qualification. Ki qualification ki kendon kilo kumnerum. Number 1, minimum qualification PU or HSSLC or class 12 pass from any recognized university board. Point number R kalong must have passed state board eligibility test 2006 set for bracket. Point number like along age between 18 to 27 years with 5 years relaxation by ST SC as on 1/1/2008. Number 4, the validity of the result of the test shall be of 3 years with effect from the date of announcement of result or the attainment by the person concerned of the maximum age of recruitment as prescribed by the comment from time to time, whichever is earlier. Ngin sipun batay ay ni piang na. Third division iwan your R max. Kane ka set your chipau max. Ka experience pada your lie max. SDO kane ka vibe kane ka suitability teachability yo chimax, DEME chimax, diet chimax, HM line max, total max. Grand total yo RPY max. Hadu menta idang dona service. Mdei tang ini tang psa. Nri belai ki balong kumne ki baca tak saya belai ki berai ki max kumne belai. Hadu menta ki dona service. Ki continue baik service ki yo kabe. Ni pada bani kini kita pun sipon sya ni dan lada kam tak sele ingi la bishar tek kumba bishar hakru ni dak masuk ni yo ka nomor perro ni yo baik la pendula pinya lada ki cut off kita ki experience ni kan mangi bu ars 16 16 16 kumto tada ki cut off kita ke max ni ro ni dang yo ya ka nomor balai na lada ka long kum ki 50 marks ka ke full marks kam long 50 marks ye ki papas haka 12 third division kiyo tang full marks kilo tang sangkuar. Kiyo second division, haka second division kiyo 1%. Haka first division kiyo 10 marks. Taka total marks kalong santhau 10 1% sapuar. Taka menuga ko man ka expect ingi pangin yo baro mta. Haka to por ki ongi sapuar pass mark mo sapuar pass mark lai pandai ki de betingless. Handrai la ki cut off marks kita ki marks ba la tak sali experience ngiro ngi tang yo hika kam tabale pat pinta hadu menta ki penjar ngi pensta minginat lor pala ta minit ka kam la dum ta la ya kindais na menta ka kam rodo saka penalti pada san hoja ke bangi salapan pedia kala le palat ka komen ngi timentangi kwa ban garpar ka sarkar ngim kwa ban penduk kam yano ban obat penhab ik badan service bat la kila jaklia ngim kwa igata handrai ka bangi kwa ngi kwa ka komen kan ri state ni
kan ai biang ngi ka kam kata ka bangi don kam nama menta ma de galak long ta klik ko ga do no chung ka pang ka klik chung ki stom ka pos ka po nama ka ne ka chung du ka tementai ngin pen ong ka komen ngin ai lak yu komen ban kan pet biang sisi ni ka kam chung ni la kum no hapo arta yo la ka komen kam le ngi ban se ngin mi madam no ma ba ka ta ngin chung mi men no ngi buram mi ka komen ngi buram sai ka komen ngi klam mi ngi kwa ban penjak buram ngi sengap ben rein dan ngi sengap pelang ka komen ka le ngi kum ne kat bang ngi dang so jan kat bang ngi sengau nang so buram kadang sim kadang le ro kadang pestam ngi